Sevişine, çakırılgan kulaklar, kadirli tamaşaçılar. 2018 yılda Tatarstan Kitap Neşriyatında Tatarstan'ın halk şairi Razil Valiyev'nin 7 tomluk eserler jığılması dünya göre. Bugün biz Milli Kitapxananın elegi motor zalına şuşu kitaplarını təqdim etib köşesine jığıldık. Razil İsmail Ula Valiyev, yazıcı, şair, dramaturg, devlet hem cemaat işletmesi, Tatarstan'ın hem Rossiyanın od kazangan medeniyet hizmetkari, Musa Jalil ismindeki Respublika hem Abdullah Tukay ismindeki devlet premiyeleri laureatı, Tatarstan Respublikasının halk şairi degan şerefli isimge layık bulgan muhterem şahıs. Edip'nin üzünçelikli eserleri 20-21 asırlar Tatar edebi medeni dünyasının bir kadarlı hazinelerinden sanılar. Tatar edebiyatının mınatugul dünya edebiyatı üsüşünün de bir ülüşü olupdur. Tatarstan Respublikası Milli Kitapxanasında Razil Valiyev'nin barlık kitapları da saklana hem okuşular tarafından yaratıp okular. Onun edebi tercüme hem publisistik ülkesindeki icadi işçenliği ihtibarlığa layık. Şulay ok şiir yazışları eserlerin, dünya halıkları ekiyetlerin Razil Valiyev tercümesinde Tatar bolaları büyük yaratıp okuyor. Elbette Razil Valiyev'nin öz eserleri de başka dillerine tercüme edilip, şiir tübeklerde de öz okuşusunu taptı. Hürmetli tamaşaçılar, bizning falyada Razil Valiyev'nin turmuşuna hem icadına bağışlangan Dünya hemen janıga uydurıp deb atalgan ko'rgazma hazırlandı. Eğer de tanış olmasanız, kişiden soň hiç tanışıp çıkarga kengash etamiz. Aytib o'tganimizcha Razil Valiyev'nin biz bugün taqdim eta turgan 7 tomlik eserleri 2018 yılının oxirida Tatarstan Kitap Neşriyatında taqdim etiladi. Hazır sizni neşriyatning general direktori Ildar Kamil ula Sag'dachinga beramiz. Rahmat etiniz. Eğitilerinde bizim bugünkü günde edebiyatda bарлық жанрларына da uzitip ulaşlar, her ülkede de birden umuşlu icat etken kalem ahirleri var, ama onlar sonalığına şular arasında universal icatçılarının birisi elbette Razil abi. Şair de, prozaik de, dramaturg da, tercümeçi de, publisist de, bolalar yazışı ve hatta estrada sanatımızın Balkan fonduna kirgen Kutsanlı jırlarının şiiri tekstlarda, aktörü da o. Bunlar yanına eğinde eğitilgen çağın devlet hem cemaat işinde üstesek, Razil abinin iyi derecede kim kırklı şakası kendine ulaştılar.
узган еллар ахырында безнең нәшриятта, Татарстан китап нәшриятында 7 томлыгы чыкты. Моны мин дә әйтмичә булдыра алмыйм. Әгәр дә сезнең мөмкинлек булмыйча, ул 7 томлыкны таба алмасагыз, хәтта ул безнең китапларында бар, кимеп бара, таба алмасагыз, ул безнең Книга.ру сайтында бар. Анда да киреп укый аласыз, электрон рәвештә. Ә инде бу 7 томлыкка кергән күп кенә әсәрләр электрон китаплар, алар бушлай безнең китапханәбездә интернетта кире аласыз, Книга.ру сайтында, хәтта аудио китаплары да шактый чыкты. Сүземне дәвамлап, гомумән алганда Разил абыйның бай җанлыгы, игелекле әмәлләрен безнең Татарстан китап нәшриятында һәрдаим сизеп тора һәм шушы форсаттан файдаланып, мин инде Татарстан китап нәшрияты коллективы исеменнән Разил абый сезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге бәйрәмегез белән. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле Разил Исмәгыйлович, әлеге гүзәл чәчәк бәйрәмнәре Milli Kitapxana xizmәткәрләреннән кабул итеп алыгыз, зинһар өчен без сезгә исәнлек, саулык телибез, күңел тынычлыгы, иҗат бәйрәмегез белән, яңа китапларыгыз дөнья күргән белән котлыйбыз сезне. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең өчен Разил Вәлиев шигырьләре яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз. Татар мөхәҗире. Күпме татар чит җирләргә китеп тирләр төккән. Доннар кызанган. Канатларым канап кайрылса да, аерылмады җаным кызымнан. Төп ватаным чөнки шушы җирдә. Яшәсәм дә әллә кайларда, татар булып пешеп җитәр өчен казаннарда кирәк кайнарга. Адашмадык язмыш юлларында, таулардан сынып аумадык. Без яңадан илле җирле булдык. Без Казанны кабат яуладык. Мин бәхетле, ил бәхетле булса, халкым булса азат, ирекле. Мин милләтем, татарларым белән генә бары бәхетле. Мин милләтем, татарларым белән бергә булган чакта бәхетле. Йылы-йылы, сугыша җирдә акыл, күпме җавап эзләгән. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзе үзгәрә. Аңламыйлар, җилне зәңгәр дисәң, тормышыбыз сабантуй дисәң, һәр нәрсәгә минем үз атамам, айны кояш дигән теләсәм, чәчәкләргә үз исемем бирәм, мең тереләм көнгә, мең үлем белән якынлашканда да, акны кара диеп сөйләмә. Дуслар юкта, шын дуслыкны мактыйм, бу дөньяда яшәү, мең рәхәт, адашып кайчак килеп чыга, безнең йөрәккә дә мәхәббәт. Кайчак ялгыш уңна, сулна бутыйм, булгалый инде, булгалый, кешеләрдән гел яхшылык телим. Мин хыялый бугай, хыялый. Хаксызлыкны күреп, ярсыйм, шашам, матурлыкны күреп, тезләнә. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзе үзгәрә.
ауылға қайту. Ашыттырып, әтті инлерімден, туған яққа буран, еңкілер, ауыл башыма қаршы шығып тұрған, қарт еңкі, дауылдандыр енді, қайрылған, сынған. Күдәрілікке ақсын құяш, шир жүрегі сыман. Ал құяшқа ала езімі тұтып, көпмі yıllar өттім. Дүнияда тек біздің ауылдадыр, иппи ислі деді. Ұлы хислер, ұлы ұмтылышынан туған жері, туған яқта башы, шушы жерде туған қиялларым, шунда шынға ашты. Туған ауыл, соңғы станция. Қайтам сені ойлап, икі рельс кібік яудыраған, шаман елі ойлап. Қайтам сені ойлап. Татарстанның халық артисті Лаура Шакиржан һәм Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Артем Пискунов. Тамашачыларыбыз, кичәге барышында әлбәттә Разил Вәлиевнең шигырьләрен тагын тыңларбыз. Шулай ук аның сүзләренә иҗат ителгән җырлар да башкарылыр. 7 томлык әсәрләр тупланмасының һәрбер томын кыскача гына күздән кичереп үтәрбез. Аларга карата күренекле шәхесләрнең, язучыларның һәм галимнәрнең бәяләмәсен ишетербез. Әсәрләрнең беренче томына Разил Вәлиевнең шигырьләре һәм җырлары туплап бирелгән. Хәзер безнең алга шушы күп томлыкка күләмле кереш сүз язган шәхес, Разил Вәлиевнең каләмдәше, Татарстанның халык язучысы Марсель Галиевнең чыгуын һәм үзенең фикерләре белән уртаклашуын сорыйбыз. Марсель абый, рәхим итегез, сәхнәбез түренә. Hayırlı gün, hürmetli kardeşler, qonaqlar. Men Razil Valiyev degan bizning birinchi kursni xatga tushirgan. Yani o vaqtda bilmayman, ondan qo'limda yo'q edi. Hamma shirkatlar edi. Bu Moskvada o'qiydi. Adabiyot bilan dunyodagi bilan bir adabiyot institutida suyuladi degan edi. Bir vaqt Eduard Mustafa deganlik qiziqli shoir bor edi. U shunda chetdan turib qonun yeridan qaytib tushdi. Ularga ilk shotlarni chetdan qizim bilan o'rtoqlashdim. Shunda Moskvada bo'lganim ham Razil Valiyevning shoqqatqish aybat bir she'riy sikl yozuvi to'g'risida so'radi ham she'rlarni o'qib ko'rsatdi. Shunda men xatirlab qoldi. Qoyri bosh Urus qartqalarına beyren kasım batar ve yönelgen yollar. Yeniden mandi yollarını yazdığı için Moskva'ya gerekli şoğunda. Anda Ozan'da bana mesela sizliği görüyorum. Ulalanın hatırlıyorum. Çünkü Moskva bu vakta vayizlikler yaşıyor. Stadyumlarına taşıp çıkan şehirler. Hem razıyla şu mesele işlere doğru geldi Moskova'ya. Onda indi Yevtushenko'lar, Belahmalı bilmem, Razilsinsko'lar, hem başka şimdi olur Destinsko'lar çalışıyor. Hem onların yegonu bütün yaş şairlerge olgandır bilmiyorum. Hem şunda sonlanan olur, bu bizden umurlara gitkendir. Razil'in birinci kitabı Zengin Kavuşuklar ile o andalı yollar xatirlərin min dürüst, tügel, ipli tügelmek şehirlik yaratmayarı, nərsədir dürüst çıkarıp koyan yollar xatirlə qalanları. Ettik anı,
бар енді шындай ұлы. Білмеймін, мен Мәскеудің миллионын іші татары ғой. Айтам, Мәскеуде миллион татар бар ма екен? Шоқпады. Құданың жәдірген жауын. Аннара жер шауырына отырып, тәмәкі тұрдым, жер шауырына басып сөндірдім деп. Ана шындай яшілік қыланшықлығы кірген фикірлер. Һәм поэзия шағырға бірінші шағырларынан ана шындай олардан код салынады білмеймін. Һәм кіші оғая барған сайын, аның фикірлері ұлпатлана барған сайын, ол үйде кереңгәрәк кірә башлайды. Жәмғияттың һәм онымен халқының язмышына кереңгерген сайын егежектерек шағырлар яза башлайды. Ләкин барыбыр ана шул оригинальлігі мендегі өзілігіне хас түсі нұры қола кішінің барыбыр. Әгер де баштауы болмай екен шындай олар, алар бүтінесі тегіз, дұрыс екен, ондай шағырдан бір қошанда қызық болып шағырға шыққанға бөлемін. Разы бөлі бояқтан бәқітті болды. Менің бірінші жырлар жазу біздің буында бірінші жырлар жазды, ана енді Ильхам Шакир кіртуі берді. Һәм мен әлі ол уақытта жыр текстінің әдеби әсер болу турында шақ тешігім бар еді. Ләкин біздің бұғында фәнбірсі атындар, Шұлар Азербаевтен көріп Роберт Бенмюллиннен жаза башлағаш, менде тұтындым ол жаңаға. Чөнки шағирдің ол жыр текстлары, жыр бұл шағырдың айрым бір түкәл, айрым бір шешек түкәлі, һәм кішіге бет тез барып жете тұрған, оқым ішінде құлақ аша барып жете тұрған, көңіл аша барып жете тұрған жаны. Разы Бәлеевтің меңа бірінші тұрымдарға шегелі құштылар. Мен шұның біле сөзімді тыңдайым, чөнки сіздердің шегелері бәке ақшылайсыздар, бұл тағы аяңғырақ шегелер. Ол енді жеттік шағыр болып, ақсақал шағыр болып үлгерген үшін, мен бұл жер қонлары бен шын көңілден қатылайым. Yazışının bilgili bir yaşta, bilgili bir çılda şunday önemli eserleri toplanıp veriliyor bu bir tabiri koymuş, o umur olduğu şolay olgan, hem şolay olacak. Sana razılığımız tamam olmuşlar, gelecekte selametlik, hem tabi bir unutun şart böyle. Amin, bizlere sizlere selam. Hürmetli konuşmacılar, sizden ihtibarınızga Razil Valiyev sözlerine Luiza Batır Bulgari icad etken jır taqdim ederiz. Min yo'g'otdim seni. Boshqara G'abdulla Karimov ismidagi Qozon Tatar davlat yosh tomoshachi teatri artisti Olsu Feyzullina. Seni
Әсәрләренең икенче томында әдипнең мирас романы, Эт кояшы, Иске сәнгать дөрес йөри, Яшисеп ук килә повестьлары урын алган. Равил Батулла әйтмешли, Разил Вәлиевнең прозасы татар әдәбиятына яңа каһарман алып килде. Бу чыннан да шулай микән? Сүз филология фәннәре докторлары, әдәбият галимнәре Фуат Галимуллин һәм Хатип абый Миңнегуловка. Рәхим итегез. Biz ilk alışverişte elbette kengayib sizlerge mümkünlükler olmaz. Şulay da aytır sözümüz var. Maşallah da bizden bugünkü söz baratırgan heroyimiz, bugünkü bayramımızın heroyu көп тұрды шахыс. Бұл жаңағы дәмзәт түшілкісі екендіктері мағлұм әлігі сөз отырдатуы yazışı olarak da hem şair, ne деген жырлар авторы, piyeslarda yazdı, yani dramaturgi ilkesinde de işlep aldı, işleyip. Hem elbette bir vakitte prozaikti. Yine olay taralı, türlü janrlarda icat etu, şaşırığa da getirgen mümkün. Tegi ki bu ülkede icatçı aksat kalırlar da mümkün. Lakin bu şartta biz gerisi kurarız. Her şu janrda bu ne diyen idi? Sanatçı bugün zaman yuvarlığında icat idi. Ve bunday kurtamlıkları çıkarı bizim Tatar edebiyatına has kuvvet idi. Yani hatırlayayım, 56. yılda yani bizim de yaş muayyenaydım. Galimcan İbrahim'in 3 doları basılıp çıktı. Bana şunu şu kadar zorla, bu eski zor yazmışı bulgan iken, talantlı bulgan iken, isime bakmanıva şunday 3 kalın kitabın çıkardılar diye çok katı sevgiler idi. Hem de bunday kurtamlıkları çıkarıp, o elbette icatçıdan zor, jimişli olmak zorunda. Terezekin bana elbette yerini almıyor. Bunday avtorların elbette edebiyat, üzerinin yazıcılar ailesi tarafından, okuyucular tarafından ki tanınan hem kabul edilgen bulunmak gerek. Şimdi proza eserleri turunda söz alıp vararız iken, o bir vakitte elbette şair olarak başladı. Lakin şulay da bir uzakta durmuşa proza ülkesine de kildi hem hatta da üzerinin naklı sözün eyde aldı. Buna alıp varışı eğitim koydu, Et koyaşı eseri. Bu bir tege yıllarda yani bizim edebiyattan sosyalistik realizm talep edilgen partiyelilik şuşulay bir nakla talep edilgen şurada yazılan. Avtor onu icat etken vakitte eserinin basılıp çıkmayacağını bilip icat edi. Üstel üçün icat edi. Lakin bana işli. Ve bu indi uzebuk şartlarını tanıp bilüde hem onu sanatçı çaldırıda uz altına koygan maksadına hem uze ışangan imanına doğruluk diyen söz. Bunda İrik turunda söz var. Heroyunun da ismi İrik. Lakin anışın mağarasında o vakitte kabul edilgen heroy itip de karab bulmaytırgandır. Çünkü bu taleplerge doğru gelmiyor. Ondan sonra bu İrik degen obraz ne de olsa zor maksatlar da koymuyor öz alınlarına. Kişi olarak İrikli olurlar dileyim. Her nersede. Lakin ama mandığı mümkünlükler yok. O değil, kişi olarak İrikli olur. İçinde bir kup karşılıklar arkalı. Kütürge gereksini sağlayıp duralar alarıydı.
İbrahim'de ondan sonra onun ikinci eseri. Benim özümün ihtibarını şerif etken, hem bir yaratkan eserim. Yaşısı kilerigen povest. Ulan bir yanından zor da tügün. Lakin o bugünkü yaş kişinin kungel dünyasının, ruhun, onun nıklığın, onun imanın şu kadar tağız edip көрсеткен әсәрдер. Бұнда идіңіз зор мәселелеріне жинақ етіп, ләкин шын мағанасында сәнғатты етіп, әйтіп бере білуінің өрнегін көреміз. Біз бұнда енді әлбәтте не болса модернизмлар, постмодернизмларда көрмейміз. Ол әне шул Ғалимжан Ибрахимовлардан, Шәриф Камаллардан келе тұрған традиция білән alımlar bilen yazılgan, lakin o indi Rezil Veli Uçrak'ta üzerine ikinci zaman kişisi. İkinci zaman, bir zaman kişisi, ikinci zaman kişisinden birisi var, birisi yaş buluğu bilenine ayrılıp durmuyor. Evvelki dünyanı tanıp bilüğü, hem şunu sanat şegavilendirip alımları bilen ayrılar. Hem bunda biz Rezil Veli'nin şunday sıfatları görürüz. Bu indi onun elbette prozaik olarak üsüşü idi. Hem üçüncü min ihtibar itergetilen eser o miras romanı. Bu eser bizde Kamaz sürgün şurdağı şın varlıkını suretleyen roman oldu. Bu şulay yana söz idi. Çünkü bu tüzülüş turunda bir küpler yazdılar. Onu bilmişe, yaki komandировкаға келіп, қысқа вақытта ғана көріп, шапқатып, тіл шартылатып ғана yazdılar. Hem elbette adlı eserler edebiyatta yana söz bula almay idi. Hem miras romanında bizden Rezil Veliyev bir atauğa kadirli bulgan özü üçün urnaşkan şunda bizden Tatar halkının huruf kadetleri, erkege kadirli zatlı mirasımızını toplap yaşayan kişinin şuşu atauğun güçlep bitirirge mecbur itüleri. Bu indi elbette allegori idi. Şu vakittaki cemiyetimizge işare idi. Eğer de bizim bu zavodunu tüzügen vakitte nindidir proyektler şuna rastlangan bulsa da, lakin onun yanında şehrini küteru, varlıkka getirüde mutalşıklık hüküm sürdü. Hem bu mutalşıklık nindi kümüsülüklerine getirdi. Hem Rezil Veliyev kürsete bu şehirler aslında bu avul kaldı, tegi avul kaldı, üçüncüsü kaldı. İmiş alarının isimlerini saklamak için bu yaman sürgen kupkatlı yurtlarına alarının isimlerini gireler, avul isimleri bilen ataldı ol yurtlar. Lakin bu bana bizden ruhumuzda, yaşav revişimizde, şu şehirden kadirin bilüğü bizde saklayıp alaydı mı? Elbette yok. Mana şuşunday ayrılıp olgan şılbarlığının üzerinde bulgan problemlarını göterip yazdı. Hem onun prozası turunda uyanmanda biz tabi biku şunday misallar getire alır idik. Proza özü çok önemli eser o. Şuna göre belki onun turunda kıskartıp söylüyor kıyındır. Sözün uzunluğa gitti. Rezil İsmail oluna biz Allah'a tabaga İcat kılaşı dilimiz hem o şulay olur da. Rahmet. Biz yapmasınız. Hadi onu yapıyoruz. Fuat Kalimulin, vakıtında sözün uzun var. Şimdi işte hoşulmağız benim işimde ettiğiz. Şimdi bir uyarlanlarının da ortakından da vakıt eğitim bulmayacaklardır. Ondan çıkarı bir yakta bizim edebiyatımızda topluluklar çıkarıp bulunmadan değil, lakin şunun biraz iskeretip duyayım. Şimdi diğer Oktober İnkılabına kadar bizim büyük ispatıyla 8 tomunu çıkarlar. Şimdi şu an göre bu tomunun hakkında bir eğitim, razı İsmail bu hakkında birinci şekilde eğitim. Bu zavada gidiyoruz. Bizim Tatar'ın kurkuyu durmuş var, edebiyatı var. Tatarstan
Hem şuşunda biraz sonunda 30-40 yılın Razı Vəliyevdən başqa uzanına gidip bulaq. Ülep qarat. Hem dramaturgiyası, hem onun indi şiiriyeti, prozası, başqa tarmaqlardan başqa tarmaqlardan hiç de yok. Görəsiniz mənə, bu yağı içində mənə bizning Tataristanını, Tatarını şunda götərilgən ikən umuşlar var ikən, onda mənə şuşlay naq etib tura, zor düşü var. Şuşunun için ona rəhmət eytirgə gerek. Ondan tışqadır mənə bir yaq var, xətirlik тұрғансызdır. Tuqayının xədir digə sümçələyə yazılan adı, mənə tərədik utıramın onda bir qoyağını getirgenim, Hatip yolğuş ettin ondadır. Şuna görə biz quyub qıyğan şahidlər tügül, biz diplomat da başqa da. Her mənə Razı Vəliyev nə şuşunu anlayıb. Bu bizim ədəbiyyatda irdə ülgürdü bu. Bizim bu zamanda ve Tuqaylar, Babişlər irdə kilgəni. Ondan sonra Abtaşlar, ondan sonra neçədir ədəbiyyatdakı bir sonra bitdi. Əmrəxədə Razı Vəliyev bu yaxdan irdə kildi. Bizim ruhu itirmişdə irdə kildi. Hem bu kilgəndə bu şuşundan indi nərsələr millət yazmışım, televiz yazmışım, xalqımız yazmışım, üzəkkə buydu. Bu nərsəglə işləsələr, mən inan yazğanlarını qutlaram. Onun işləməllərini şuşundan üzətib varam. Onda nə buna şuşu üzəkkə buyular. Hem indi bu belki devletli halklar uğrusuna mesela uğrusunun məqarif sistemasını, onun film bayırtırğa gerek değil. Onlar güzel devleti yaklaşılene, eyni bizim Tatarının hukuklarını yaklaştıran işmalar yok. Hem bu münafışı zaruriyetini direntin, ondan üzekken millet yazmışın, onun menfaatlerini buyar. Ondan tışqadır Razı Vəliyev'nin bir yağ var bizde milletdeki nişik binanın ülgürebilmeyken. Hazır bu devleti işlerine, eğitim itirli tarmaklar. Küp mü onun meşakkatı? Ben indi o devlet sabında 30 yıl bu bayında, 29 yıl bu kadar şuşundan, ondan başka işlerde, onun münafazını kaynattıra. Nişik icabda vakit da var. Hem münafazında eylere bir suğuş vaktinde bizim iler Fatih Kerimler, Güntoka, Hazır Şurnay'ın şiirlerini şunda blindajda yazın şuşlayışlar. Bundan bayım indi şunda ileride sistilar vaktinde şiirler yazıp duranlardan birlikte başka onun vakti gitmez. Kazık ondan çıkacak buna iktibar ettiğiniz miken ileride bundan uzman atmalar ve özünde olmuş eden bundan 15 yıl ilgili onun devlet savetinden şirketin geldi. Şundan bir Razı Vəliyev aldığında bineceğim Razı Doğan başka bir eğri işlemesem de şuşu çıkışın içindesin bizim milli tarihimizde kirip kalırdı. Ne kadar fikir, ne kadar şimdi aktuallik. Ondan Razı Vəliyev'in dağında yağ var, nemin başka respublik var bayırım, Anadolu'yu var, Kazakistan'da, ondan şimdi Tajikistan'da, Türkmenistan'da onu bileler. Hem industriyakına Razı Vəliyev şuşu yağına, hem onun buraya yürüyen vakitte türlü seferlerge, onu rəxət yürüyen. Kungilli onu buraya, o türetiyor. Hem Razı Vəliyev dağında sifatına ihtivar minnetesin ile, bizim bayırevlerge mesela türler olsa, başka olsa, oranın yakını gidip bulunun, yanılmasa, oğuzluğa basalar şuna, kadim olup kalar. Hem ondan bile şu kişilerge avur vaktinde o yılı suç eylerler, onların kungillerini götürebilir. Hem direkt vakitteki sıramışı şuşunlar yerden bitebilir. Mehdi'nin şunun içinde var ya, online veterliği. Buna indi bizim derecede kişi, eğer de şuşundan başkalarına müracaat gideyken, onun ütinişi kanaatlendirilir. Ama uzun sıramışı, sana kirekli ötevşiler, işin ötevşiler bit yok şurada. Buna şuşu Razı Vəliyev, indi üzleri sıramışı, kişilerinin, ünlülerin şuşunda problemlarını anlatmalar kaydetlerinde. Şuna göre ben Razı Doğan'da, var seçimlerinde rəhmət edəməm də xalq jiyilğan ikən bu yuqqanına tügü, indi biz onu hürmət edəmiz. Xuday təbələ alqa davada şuşuna isənlik bilsin, birgə şimdi yaşarga yazsın, xalqımız işin kürəşi bulub, buna fidaqar bulduğumuz kürəşi alqa davada şulay bulqarız. Rəhmət. Biz rəhmət sizə. Qırmızı tamaşaçılar, sizin için Razı Vəliyev şiirləri yandırıyı. Sizin başınızda Qazan Teatr Училищесі studentları Fərxət Məhəmmədcanov hem Venera Nizamova. Küzgülerini, terezlerini baktım. Üzgelenme yokka izleme. Hazır indi şevlen kürülüşün korarsın sen minin gözlerine.
Күршеләрдән качтым, кешеләрдән. Йөрәк һаман башны йөрәтә. Дуслар да юк, дошман да юк хәзер. Кирип адаш минем йөрәккә. Кырыслыгың, горурлыгың оныт. Миндәй бул дип күңел ялвара. Яна-яна тәмух булдым инде. Йолдыз да юк күктә санарга. Син кайдадыр читтә, бик еракта. Сөяк сүзе сиңа сүз генә. Сүзләреңнең кайта авазы калды, тик исемең калды үземә. Егет икән, әйдә, егет булыйк, ак мендәрне кушып елыйк та. Акыл, йөрәк, горурлыкны алып, чыгып китик моннан еракка. Кара җирдән аппак бәхет эзләп, картлар киткән малайлар, әйтерсеңләр далаларга китеп, язмышыннан качкан бала бар. Күлләр диңгез булган, диңгезләр күл. Уталганнар таулар, үзәннәр. Тәне анда, җаны илдә килеш, яшәгәннәр алар, түзгәннәр. Бәхет, туган җирдә икәнлекне ышандырган вакыт аларга. Кара түбәтәйле картлар кайда, шул туфракка ятып карарга. Утызы да тулмый февраль киткән. Урамнарга шыплап март тулган. Агачларның саллы җиләсенә ук түгелләр, яфрак тартылган. Каргалар да безгә каркылдамый, без мәңгелек инде бу җирдә. Бер туйганчы күккә карыйк әле, ике кулны куеп бөергә. Кайгыларны салый гөрләвеккә, тургай итеп шиек шатлыкны. Яз хәбәрен ишетеп барча кошлар безнең якка таба ашыкты. Такса таксын дошман төрле исем. Бар табигать безне үз итә. Безне сагынып кошлар килә бүген. Йөрәкләрдә бүген боз килә. Дора, ядрә, мылтык, ике көпшә, бармак капшый кырыш күректән, җенлек кача. Аучы үзгәләнә, ышкындырдым дип бүрекне. Тагын дора, тагын ядрә, мылтык, ат тизрәк нәрсә көтәсен. Аучы күкрәгенә ашу белән кире бәрә мылтык көтәсен. Һәр көн сайын шулай. Һәр ел сайын. Шулай булган мең ел, гасырлар, усалланган кеше. Бар кошларны, җәнлекләрне читкә качырган. Җәнлек тунын нигә кия кеше? Лаеклара күзен салыймы? Әллә инде бу үзе дә аңламыйча маймыл бабаларын сагынымы? Hürmetli tomoshachilar, biz tomlar bilan tanishishni davom etamiz. Əsərlərinin 3-cü tomuna ədibnin "Eydə barıq qızlar qarıyıq, maşına җитте минем башыма, Qorqыныч уен" дигән пьесалары Разил Вәлиев тәрҗемәсендә Баскервиллар эте, Маугли, Нәни принц әсәрләре һәм дөнья халыклары әкиятләре кергән. Хәзер сүзне әдәбият галиме, филология фәннәре докторы Әлфәт Закирҗановка бирәбез. Рәхмәт. Hürmetli Razil abay, hürmetli tanışçılar. Ondan sonra bizning әлеге сүзебез ol Razil Valievның татар драматургиясына кірген өлеше аның пьесалары турында. Чынлап та әдип киң кырлы, ул әдәбиятның барлык күп төрләрендә иҗат итә. Күрәсең, аның шигъриятка, прозасына, публицистикасына сыйып бетмәгән фикерләре нәкъ сәхнә теле аша тамашачыларга җиткәнне дә сораган, таләп иткәндер. Нәкъ шушы уңай белән аның "Әйдә барыйк, кызлар карыйк"
машина жетті менің башыма, қорқыныш ұйын, мәңгілік иман кебек пьесалары жазылады. Бұлар арасында баштағы икisi меніңше барыбызға да яхшы таныш. Алайғанада түгел, біз озара сөйлешкенде, тегейсе бұл көрінішке бейе білген вақытта ешқына әлгі әсерлерінің исемлерін афоризм, ғибара бұларақ қолданабыз, қайталанабыз. Һәм озара сөйлешкенде де күрішіп, түрттіріп қоябыз. Енді жетті сена. Башына болды, башына жеттің енесің, есе қыздар бен бәйленішке кірген вақытта әйді бары қыздар қарық сөзінде түрліше ұнатуларыны директор егіттер ұратып қолданады. Міне, Разил абайның әдебиет пьесалары турында ойланғанда бір мөһим фикірге иғтибар еттім мен. Біз ешқына жәмғиятымыздегі өзгеріштерінің барышына төсірегі алған әзірлікке әдебиятының сол вақытта драматургияның орынды рөлі не дәрежеде болды деген вақытта иғтибар еттіңіз. Нәп-нәшушы ғыр фикірні күлу елмайып баша өзіміздің тұрмыштағы емсіз, әдепсіз, әқтақсыз көрініштерден күліп құтылған көрініштер фикірден баша ол біздің оқушымызды әзірлеген. Сені һәм мені тамашашының автор. Әлеген қысылған сәстерezi жәмғиятының бұлай яшырға тиіш түгілдеген Ирекке азатлыққа ұмтылышының енді вақыты жеткендігін алдан ескерткен біздің шуңан әзірлеген. Даған бірісі, бірінші пьесада, иғтибар тез біздің татар драматургиясы өзінің комедиялары бен күшті дейбіз. Разил абайның әлегі әсерін оқығанда бір нәрсеге инанасың. Комедия, күлкілілік, ол күліп аша автор сені һәм мені әлеге күлікке уятқан объект янында қалдырмай, ол аны өзінің эстетик идеалына көтеріп міндіреді. Бұлардан азат болуны, олардан күліп арылуны талап етеді. Разил абайның алып келген тағын бір жаңалығы қарағыз аның жанрларына. Машина, трагифарс автор біріншілерден болып татар драматургиясында бір вақытта фажиғалілігіні һәм шул вақытта аның фарс дәрежесіне жеткендігін һәм мұның тұрмышымызға қорқыныш боларақ жолауын ескертіп кетеді. Мұнан енді 30 жылға жақын жазылған әсер бүгін де заманша екендігін тұябыз. Сөз бет машина турындарына бармай, әшуші машинаға бәйлі кіші тұрмышына, жәмғиятымызге, татар ғаилесіне кірген афәт турында, ақшаға, бойлыққа торынып иманын жоғалту турында бара. Нәшуға көреді аның әсерлері әлеге пьесалары бүгін де заманша яндырайын. Яна қалғанда әрбір авторның, шул сәттен драматургның бәхетті де, аның бір яқтан біздің коллективларымыздың традицияларын давам етуі, һәм екінші яқтан өзінің де матур традицияларға жол салуы, шуңа негіз болып тұруы. Разил абайның драматургиясы бар, бүгін де сәхнелерде бара. Демек, ол бүгінгі күнде де сиңа һәм миңа тамашашыға бик керек. Разил абай 7 томлығыздан құтлайм, әлі біз сізден тағын да яңа пьесалар күтіп қаламыз. Рахмет сізге. Құрметті тамашашылар, сіздің алдыңызда Кәрим Тинчурин исеміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театры артистлары. Алар башкаруында Разил Валиев әсәрләренә нигезләнеп куелган Язмышым юллары спектакленнән өзеп карарбыз. Режиссеры Рәшид Заһидуллин. Min kumaşta pişirmedim, kukka akşa şimedim. Min kumaşta pişirmedim, kukka akşa şimedim. Kimgedir başta imedim, min barı jır kiledim. Satı alını bilmedim, 20'de ilendim. Düşmanlar haybet siledi, min barı jır kiledim. Pigaskada atlanmadım, Ornaskada menmedim, yüreklerine de vatmadım, min barı jır kiledim. Olan birge uşak yaktı, min
yalğızım kiredim. Xorda jırlab bulmaz axı. Min yalğız jır kiderim. Germanya'da işlengen bu bayanın beyesi de maşına farklı tradiksiyle. Bu reddi bilgende Nail abi almasının kulağına kekler koydu. Oranın bu bayanda üyde ya klublarına oynasın. Uranda ya saban tuyunda şıngırdatırga iski bayanında bir görürüm. Yağmur tomşısı yalgış kına dışı bayanın kurege geçirirge mümkün. Anladın mı? Koyulundur koyul. Yana bayanını bayanga koşup özün damak dedirgaç. Erse? Nail abinin kumuru yumuşardı mı ben? Yarar idi. Bayanını saban tuyup alıp şarkılar bir sevmeydi. Olmaz. Her vakitlerde şey meydan ortasında ihtilar üzerinde ulkünde elle bulunda bir yomen Nimitz bayanı bulgan kaydı. Bir grepte ilhamlara oynadı. Dertlenip şırladı. Ok gülmege manması bulgan çeliydi o. Rus işlerinde bakmak biriktirme şiref hislerimiz şiddetten şınıp bizge yaş araslan bu küfre başladı.
Almaz kalındırıp durmuyor. Yana bayanı bir tutarсыз tartta. Malay şartlarını iskep çürep kuşaklaşıp şıldı bizden ilk olduğundan girip geç. Benim elekeşim Almaz'dan ayvayına varamışlar. İşin olduğuna buldaklap alınır. Başka ilge verip eminlikte yıllarda belişik vakti bayanla oynayana olmaz. Onların meclis ekirlet munçanın yağ aldırmasına müşkil. Men munçan tübesinden duyurası bir kesen olup düşüp taşlap karışı vergende olmaz elevkede zatlı bayan takıp oturaydı. Bizim dostlarız elevkede sahneye eğlendirip bütün dünyaların alıdır. Karnın oğlik eli tuzkay ışırın suza. Karnın oğlik eli tuzkay karnın oynatı gelir. Karnın oğlik eli tuzkay karnın oynatı gelir. Kadar minçasında ıslıkla şıdılmağın bir yana niyeniz bayanın kuruyla bir yaktan kubuk ulem ovasını şıdırgan. Bitti bayan. Bu kaldı, o kaldı. Ya bektaş, olmaz edisyenlerinin de sözleri işitken de. Belki. Hem de bu bayanla bizden birinci hamsalık yürümüz buldu. Uzun görmesek de, bizden kumellerde o Nemitz bayan. Yok indi, munça bayan. Şimdi munça, Nemitz bayan. Munça bayan dedi. Yürütler. Zotlu bayan. Zotlu bayan. Закиров, Валентин Анатольевич и Артем Бескулов. Hürmetli tomoshachilar, biz 4-chi tom bilan tanishamiz. Yozuvchi shoir davlat ham jamoat ishligisi Razil Valiyev asarlarining 4-chi tomini adibning turli yillarda yozilgan ham matbuotda dunyo ko'rgan maqolalari to'plab berilgan. Sizning oldiga jurnalist eserlerinin 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi tomlarini tuzuvchi Mansur Murtazinni chaqiramiz. Rahmat etiniz, so'z sizga. Hayırlı iş. Razılalı hayırlı iş. Hürmetler. Neşlay yazmış her kimden bize uğrunlar bir. Razılalı'ya bizden Turmuşda yazı üsteli ardından avtarlar turkemi. Anı şallığa da jiberen yazıcılar sayısının birliğini uyuşturur için hem türlü içtimai siyasi işlerine de tartıştırdı. Şimdi sonunda yıllarda siz bilirsiniz, 30 yıla yakın bu şu deputatlık için alıp var. Neticede Neşma Göre'de 7 tomdan 4 tomı bu publicistika. Özetlenmeye gerek mi? Çünkü bu işler başta en birinci şartta publicistika janrını talep eder. Çünkü onlar tüm padalana suvatıran janrlar. Razil abi her vakıyaga, her meseleye karata gününde, saatinde, vaktinde özünün sözünü edip vardı. Hem şuna göre onlar makale bulup bizden gazete, jurnal bitlerinde dünya kurdular. Men ajablenen Razil abinin şu kadar bir nerseye karata da bir taraf olmaganlığı, anın bir taraf olmaganlığı şu makalelerinde de çağırır. Bundan 50 yıl yazılgan makaleler, onlar bugün de rahatlanıp okuyduğun makaleler. Onlar şu kadar maturitet bilen yazılgan, bugün biz jurnalistika bitti, yuvala deyimiz bitinde, mene birinci şiratta jurnalistika bitmesi için Onların Razil abi gibi şuşunday maturitet bilen hem şuşunday matur fikir bilen yazılarına değiştirdi bileyim. Student vakitte yazılgan makaleleri de Razil abinin bugün rahatlanıp okuyturgan. Hem Razil abinin bütün nerse kızıksındırgan. O özünün estrada artistleri bilen de şu vakitte tiyatr artistleri bilen de, hudurniklar bilen de Alimler bilen de, edebiyat dünyası bilen de, barsı bilen de pek kızıksıngan. Hem onların barsında yazıp barıp bizge tarih için pek zor miras kaldırgan. Gerek de Çallı'dan anın yazılan makaleleri şu kadar oranlı. O bedin dağında nölden başlar yazıcılar sayısı birliğin tüzegen düşer. Ondan çok makaleler yazıyor bizge. Onda Kazan'da jibere, anda jibere hem
Мен өзімде шалада 5 жыл ішлеген кіші бара білем, Разил аби шалыны қайнатып кеткен кіші. Шондай бір қазанға салып қайнатқанын керек. Шол вақытта мен ертебар еттім, әлі бүгін шырашуға келер алдымнан да, бүгін біз енді жыр саңғайда тұрыпта көп сөйлейміз, шол қадар көп жазамыз, бүгін қая барамыз, эстрадамыз, музыкамыз қая бара деп. Ол енді 70-ші жылдар азағында, Шалада яшеген уақытында музыкадан шошы проблемалары турында көлемінде генә мақала жазған болған. Ол вақытта енді бұл музыка дүниясы, сәнғат дүниясы, шошы эстрада дүниясы Разил абині бик нык қоршаған болған. Мен енді аның алған әңгемелері, шондай көрінікті шәхістер білән, ансын әйтіп те тұрдым енді, алар енді біздің келешек буындар үшін бик зор материал болашақтар, аларны оқып, біздің шәхістеріміз турында біздің келешек буын бик көп мәгълүмат беречек. Енді депутат olarak аның шығышлары біз бердік. Депутат каналы тапшыруыны әзірлегенде, мен радиода эшләгән вакытта, ул безнең тапшыруның иң мөхтәбәр кунакларының берсе, аны бик көтеп алалар һәм бик күп безнең турыдан-туры бара торган 50 минут тапшыруда иң күп сорауларны яудыралар иде. Һәм аның чыгышлары да язма буларак безнең тарихыбыз өчен әле бик кирәк булачак. Бүген булмаса, киләчәктә аны өйрәнеп, біз әле кая барганбыз, нәрсә эшләгәнбез дигән сорауга җавап табылыр дип уйлыйм. Гомумән, Разил аби публицистикабыз бик бай. Сезне тормыш шушы өлкәгә кертеп җибәрде. Инде хәзер әкренләп без сездән, мин сезнең хыялларыгызны әзрәк кенә беләм. Без сездән көтәбез Әфганстан турында zo'rlab yozilgan asarni, chunki zamondan sizga zo'rlab yozarga yaramag'an, qo'shilmagan, mana shuni o'qiysi keladi. Chechnyaga borib qaytdingiz, aning turida da o'qiysi keladi. Ham albatta shu so'nggi 30 yilda siz ya'ni har vaqt aytasiz, kundalik olib boradi deb, shu kundaliklardan to'plangan siyosat, bizning siyosatimiz turida siyosiy xronikal roman ko'tariz. Sizga bek zo'r rahmat, o'quvchilar, har vaqt shulay adabiyot ichida, san'at ichida ham bik ko'p sonli o'quvchilar ichida, bik ko'p sonli shaxslarimiz ichida kerakli bo'lib qolamiz. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Qadrli dostlar, kechamizni Razil Valiyev so'zlarini ijod etilgan jurlar davom etadi. Eng yoqdi yulduz Gali İlyasovga ham Tatar xalq kuyida Tong jiri yomg'iri boshqara Tataristonning xalq artisti Georgiy Ibushov, Boyanda Tataristonning qozongan madaniyat xizmatkori kompozitor Gennadiy Maksimov. Your
Oylamak fikirlerimi unutsam, tutasım yetip şey böyle sıkıyorsun. Татарстан телевидениесында бер алманы ишкә бүләек һәм утырып уйлар уйладым дип аталган телевизион тапшырулар алып барды. Аларда ул әдипләр, галимнәр, сәнгать әһелләре, дәүләт сәясәт һәм җәмәгать эшлеклеләре белән тирән эчтәлекле әңгәмәләр үткәрде. Әсәрләрнең 5нче томында Разил Вәлиевнең әлеге әңгәмәләре урын алган. Күренекле шәхесләр тарафыннан әйтелгән мәгънәле фикерләр, аларның бурчлары, аларның шатлыклары, дөньяга карашлары хәзерге көн укучыларына да бик кызыклы минемчә. Алар хакында Татарстанның халык язучысы Рабит Батулланың да әйтер сүзе бар. Рабит абый, рәхим итегез, сүз сезгә. Монда профессорлар мин әйтәсе сүзләрне әйтеп бетерде. Мин шуларга кушылам дип тә сиңа куттым да үземнең урынга утырам. Менә Бразил ни өчен күп эшләй? Бразил генә түгел, күп эшләгән кешеләрнең барысы да шулай. Чөнки ул башкаларның ялкаулыкларын җырып калдырырга тырыша. Башкалар ялкау булганга күрә ул эшли җигелеп тарта. 10 кеше эшләмәсә кешене эшләргә мәҗбүр була ул. Кайберәүләр белән специализация диләр дә бит шушы бергә генә шуқыйлар, башкасына игътибар итмиләр. Ул киң кырлы талант буларак Разил Вәлиев бөтен өлкәләргә дә кагыла. Менә яңа гына әйтеп киттеләр, телевизион тапшыруларының китабы чыкты, моның калыны 60 табак бар. Анда 80 шәхеснең улуг абруй казанган 80 шәхеснең турында мәгълүмат топлаган Разил. Бу бит институтлар эшләрлек эш. Бер институт 10 ел, 30 ел эшләрлек эш бер китабы бар. Аннан башка халыкларның әкиятләре, җыллар буе җыеп барган Разил Вәлиев. Ялкындан ук, ялкында бастыра барды. Бу да бик зур эш бит җәмәгать. Аларның һәрберсе Тукайга лаек.
hem ekiyetler, hem indi de gelip elbet başka kişi işliyor olmayan işini işliyor, o halk vekili. O yalgızırak kaldı tufandan sonra. Indi bir yalgızı bizning menfaatlerini yoqlarga tirishadi. Ona eğer de Razil Valiyev bugün şu işini başkarmasa kim başkarır? Kim bizim turda bizning tilaklarni xalqqa yetkazir? Elle men aytam, jinolaşıp biz yo'g'adan ilkiga suroqqa bir necha qutapir qoldirishga kerakdir Razil Valiyevni. Qo'shamiz endi. O güzel işlerimiz. Bir vakit bana edip gittiler, o avrularını halim bilirge yürüdük. Şimdi da bir zamanla uzun boylu Razay olunda oturatan kişi ayağını sındırıp hastahanede yatayken. Razay gitken onun halim bilirge "Kararlı dostum, senin koysa ayağını sındırıgen, sulla ayağını degen, samı yozadırgan ayağını iken." Ondan sonra benim piyesi Baradırı'yı zamanında Akademi Tiyatro'nda neysedir akşam ötüp gitti de ben yazışına sayısına akşam sonra dikkatim şuar soğalar bütün soğarı bakınıflar Merkazı Valiyevler kimdendir akşam sonra Razil aytib koydu. Batullah'ın piyesilari halkını to'ydirib bitirdi, Batullah'ın tomog'ini to'ydira olmadi. Ondan Niva aldım da maqtanırga gittim. Hazır Yarışlar Sayızı'nın 8'de buladır edi olay. Aktyorlar yurdunda so'ngra kalıp keldim maşinamni ko'rsatirga deb. Raziller, Nabiler, biralar bunday bir şatırlarda tuttam. Bundan torbuzaq qilgan bo'lib, degan minib kelgan bosqichdan Razil aytadi, "Jama mashina olmasin ekan, yemin etam, ustingga tuzarga yozsam" dedi. Hikmetiyim, Kulsem şahirinden bu turda aksiyonu bu. Şu elini yumurga, kitabı çıktı orayı. Mezekleri jiyip çıkar neydim tezgine. Kömüydür mezekler. O bir halk arasında tarafından mezekler. Ona göre bu tanıkları bilen ben onu rahatlandırıp kutlayıp hem kitabını okup çıkarmalara takdim ediyoruz. Rahmet. Kırmızı konuşmalar gönülden Razil Valiyev sizlerine icat edilgen jırlar dünyasına şulayık. Kalban Kulesiman, Reşit Abdullinkiye, Kart İyenki, Şamil Timurmulatовkiye. Başkara Tataristan'ın halk artisti Zühre Sehabiyeva, bayanda Gennadiy Maksimov. Kart İyenki, Razil Valiyev şehri, Şamil Timurmulatov.
yaşa bulmayı